Anya laki din. Baknang kami, goreng. Marigrigat kami mat korason. Nagan ti baknang tinagan ko. Eden to tasika. Nagan tinapobre. Anya ko manunagan ti pobre, tinagan ko, aguring, tinapatag, napintasak. Napimpintasak nga mitisika, goreng. Ay, naawan make-up mo, kas kala anak ti karag. Anya. O makitam, saan ka na makasungbat, gapot agpay so ti imbaga, korason. Nagapa kayo manan kanina na kurasaon. Nanang. Ti awanan bain ako rason, ti ammo na nga takat agpaabakak. Anya ko manumarigrigat lang ti panagbiag tayo. Anya laki din ni nanang. Saan nyo lako man at tinutupan ni nana kurasaon? Wan, baknang ti pamilyada, ngam sandamat nga ammo ti rumespeto. Nang rona day jay ako rason. Mala, gusto day tan nanang. Saan man nga agsasao day jay ako rason? Anya ko manubaknang? No asino pa'y dagiti marigrigat. Iso da pa'y tinakarit. Asino manin ayate kaapay o mama? Jay awanan bain aguring, noy-noy. Kunamlan na sino amasabat ko. Anyat inaramid na aya, mama. Nagtuprakit din iti sangwa na kamagmagna. Kinitanakpay iti nasakit. Anya? Nagpangit lang arudan a babae. Nagpangit pa iti ugali na. Kas langipan ti rabbit tingipan na. Ha? Dakas ti agoy uyaw, mama. Pudnumat, noy-noy. Di mo man kanunungan day jay amarigrigat. E darom konto pa'y gapo iti panangpad padakas na kanyang. Oo, si kamanan ti masabat ko dito'y parangan ko ring. Che! Che, kamot ah. Agtutulad ka! Si kamot tinangirugi, kurason agurang. Anyat kinunam. Inawagan na iti gurang. Wan, kaya't mo taulitot pa nga ibaga amay sa kaagurang, ha? Kat si kangay, guring ang gorilya. Ay, di nakatawaan. Di nakmat nga rodlawan. Anya ti kaya't mo mapasamak ita, ha? Si kaman gorilya. Ay na, naawan la di papanak. Ay, kinaratikan. Ay kat padasama. Sanan? Jak tutupan ti baknang nga awan amuna, ha? Sanakmat apumat patol iti marigrikat akaskan ka. Anya? Kita eman ay tabagim. Kas kalaim pasikig abikao, gapota nagkotong ka. Masiitan lakit diti asawam, amakikaidakan ka. Si kangay kurason, nalukmag ka ngagpaiso, ngam awan mo't utak mo, ha? Aniya. Mangibabain kayo at talaga kininana kurasaon. Nanang, tunggal agsabat kayo. Aga pa kayo. Aginggat makitkitak da di abak nang agburburak ti darak ken kuana. Da kayo latan ti sarsaritain. Nagiti karo ba? Nanang, nagbasit laba, nagtipagapapaan nyo. Oh, Nauyaw nga binda di abak nang.
Iso asa anak mo't nga agpaabakkan ko na aunyol. Ay, anya laki day. Agyaman da di abak nang tawan 4 pay laang ti unget ko. Kasano no 100% ti pungtot ko. Ay, pataya ba ka ti kararwana? Katilaang pustiso na ti agbatay? Anya? Dila posteso ti mabatay. Una yung ngay. Ay no! No nalakalang ti pumatay iti tao. Inaramid kon! Husto daytan, mama. Saan anasayat daytang ibagbagayaw? Dinak man lapdan, noy-noy. Talaga kagurgurak dayjay agureng. Nagado ti mabalin ko akaruba. Dayjay pailang akarupropa ti tulingan. Anya? Dakes ti agoy uyaw, mama. Saan mo't niya grup-rupa at tulingan ni nanagureng? Mabit man lang, noy-noy. Apay nga saksakit mo dayjay at tulingan. Ay este, gorilya. Ha? Ibagaman kanyak ti rason. No apay nga saksakit mo dayjay agureng. Naglawat ti dalan. Ngam si kapay lang ti masabat ko. Di ka agbalangan iti dalan. Agdardarasa ka mapan agluto iti balay may korason. Ew! Ha! Anya day taimat mo asidanyo. Babasit a fish. Kanan ka di day tatipusa. Anya? Nokas kanya kabaknang. Naimas ti sidsidan mi. Agsida kami ti fried chicken. No da kayo ababak nang kat agsidsida iti fried chicken. Agsida kami mat amarigrigat iti prito a manok. Anya? Ha? Chapsoy ti sidsidan mi ababaknang. Pinakbat mo ti sidsidaan may amarigrigat. Anya? Fried fries ti merienda mi ababaknang. Prito a patatas mo ti meriendami amarigrigat. Anya? Oh, apple ti kankanan mi ababaknang. Mansanas mo ti kankanan may amarigrigat. Neta, sumong bat kapay lang. No anya ti kankanan nyo ababak nang. Kankanan mi mat amarigrigat. Isu adi ka kundilastog dita korason. Apay nga itakala nga gawid, Surayda. Nanang, Talungal daw saan ka nagaw-awid. Napnapa na masulit ilubong. napanak iti balay ti gayom ko, nanang. Anya ti inaramid mo iti balay ti kayem mo. Taapay nga itakala nga si Mangpat. Nanang. Anya ako ti sasawom. Sungbatan nak, no anya ti inar aramid mo iti balay ti kayem mo ako nam, Surayda. Ay, basta, nanang. Anya basta, pimanaw ka asan ka nagpakada? Nila ang manong mo nga onyol ti kadkadwak ti balay. Nanang. Kas kala aso a pumanaw asaan nga agpakada. Nanang. Imbag ata nasurutan pa iti agawid dito balay, Surayda. Apay, noy-noy. Boy-boy amatlatan, nagiti koto na magmag na di talamisan. Ha? Itay kapay anak ka ululi, kanak ko. Anyat mapaspasamak ka. Mama. Itaman pa, yakas tatidiyar mo, noy-noy. Adda ka di parikot mo, anak ko. Ay, awan, mama. Di daklatan ni kaskaso. Kasapulam ka di ti kwarta, anak ko. Saan, mama? Diyak ka sa pulan ti kwarta. Basta, di daklatan ni kaskaso.
no ba si Tibalay mi, tanaw ornos kami a pamilya. Awan ti pakamulitan me. Anya nga awan na sasawam dita, Guring. Si Kangay aman nakiapa akaruba. Nasayat kakadiat tao. Ay, si katiman nakiapa kurasaon. Tagtagi ba sitem dagiti marigriga takas kanyak. Basol mo matlaang, Guring. Anya kumangay di basol ko kan ka. Apay, nalipata mo, tinaramid mo di kanyak ha. Inagaw mo kanyak day di Richard, a boyfriend ko. Anya? Oh, makitam? Di ka makasa. Gapota ulag ka. Naging gaita. Kabos-bosor ka. Gapoy tiday tangay na rabid mo. Saan ko nga inagaw day di Richard kan ka? Nudikat iso, ti masidag kanyak. Jackpot yan day ta. Ulag ka, a babae. Saan nga ulag? Ibabawim day tangay bagam. Jack ibabawi. Nunalpas kon anay sawang. Ah, nukasta nga rodop Anay ko. Sinipat na ka. Siyak mat. Ay, anay ko. Sinipat nakmad. Ah, kastagayam ti kayat mo Pangatan ka. Anay ko, di nakipungot. Di ko na mga takot sa anumaban. Ay, anay ko. Kalbon ka. Ay kababain day tangar aramidan yaw kabagis kurasaon. Nagpinungot kayo kit din kinigureng. Ti awanan bain aguring. Ti amo na nga takot sana kalumaban kan kwa na. Nabayagan day tariri yaw. Aging gaita saan yu pa'y naurnaos? Basol da ito'y ni Guring kabagis. Awan ti kanununga kada kayo. Urnusan nyo kit diti bagbagiyaw. Gaputa ka babay dito'y barangay tayaw. Aging gat si bibiyagak. Kagurgurak latta day jay aguring. Inagaw na kit din day di Richard a boyfriend ko. Anya? Day ta ka di pa lang ti pagapapaan yaw. Kit nabayagan na di magaday di Richard. Oray pa'y kabagis. Nasakit tinakam ko. Gapo iti panangagaw na kanyak iti day di Richard akayan ayat ko. Ay, nakabagis kurasaon. Nabayagan na pimusay day di Richard. Gapo iti sakit nga angkit. Kabagis. Isardang yukit din day taririyaw. Ta nabayagan anatay day di Richard. Talagang agborbor ti darak iti daydi a kurason. Kunamlan asino a kabaknagan dito'y lobong. Anya laki din ni nanang. Bigbigat ngam ni manin nana korason. Tidakdakamatin na jo. Talaga akagurgurak na di a mata pobre. Uray jak makitkita ti awanan baen. Gusto na itan nanang. Kasla kayo aso kang pusa. No nyaman ti saan nyo nagkinawatan. Urnusin nyo Unay mo. Hay. Apay ko makikapiyakan ko na. Hay, Santo Apolos! Ay, anya laki din nanang. Agsaksakit latan tinakam yaw. Agpinakawan kayo kideng. Saan to ang mapasamak day taon yol? Tumok no sa dilangit tigurak kan kwa na! Tumok no Noy, Apay, Surayda. madandanagan. Anya kumangay ti pagdanagam, Surayda. Saan nga mo ninanang ko masikuga? Ha? Mortal nga agkalaban dananang kan mamam. Surayda.
Anyang ay taramiden tanoy-noy. Doon abulan ti si Kugko. Ha, apay akadwam da ito anak ti mamirmiraot, noy-noy. Mama, inyawid ko ni Surayda diti balay. Anya, apay nga iyawid mo dito'y balay ti anak ti kabusbusor ko a tao. Gaputa, kayan ayat ko ni Surayda, mama. Anya, Uwan, mama. Adda relasyon mi kini Surayda. Kat masikog payain. anya, pudno ka di dayta, Surayda? Uwan, nana ko rason. Masikugak. Saan ang mabalin? Saan ang mabalin? Anya, masikog ka, Surayda, kat ni Noy-Noy ti amana. Uwan, nanang. Anya, Di kay madanagan na naguring. Ibanag ko ni Surayda. Agkasar kami ni ti kabiitan na panawan. oh no. Sana mabalin. Kagurgurak ti inam Noy-Noy. Nana, Jak kayat nga agbalin nga abalayan ni Corazon. Jak kayat. Nanang. mama, ornusin tayo kumanti amin. Punasin nyo ti panagap-apayaw. Agkalay sa kamin kini Surayda. Nanang, agsaw kayo muta. Dakkelan ti tiyan ko. Nasken nga agkalay sa kamin kininoy-noy. Agsangit kayo umutayin, mama. Nana, No, sino pa, jay kagurgurak. Isupay ti agbalin nga abalayan ka. Ay, oras siya. No, sino pa di kabusbusor ko? Iso pa'y tagbalin nga balayan ko. mama. Noon niya mantisan nyo ang nagkinawatan. Ornusin nyo kuman. Datayo matlaang tagsaya at no aramidin nyo dayta. Anya pa'y ngay nga ron. Ay, pakawanan na kun ako ring. Wan, Corazon. Pakawanan kan pakawanan nakmat. Ay, agpinakawantan ko ring. Kasta, mama. Nana, ay maragsakan kami kini Surayda. Apay anana pay lang tiyawag mo kanyak noy. Nanang kunamaten a kanyak. Tagalay sa kayon iti mabiit ka ni Surayda nga anak ko. Uwan, mama. Iti saan nga agbayag. At danton apo ko ta guring. Uwan, abalayan. Adan to apo ko ta. Ay, siyak to ti agawer. Ay siya kabalayan. Siyak, abalayan. Ay siya to tagaw awira balayan. Siyak, abalayan. Ay sus, mama, nanang, mangrugi kayo manayin. Ha? Nyala. Duwatan nga agawer, abalayan. Awa na balayan. Duwatan doon nga agaw awir iti apo ko ta. Ala, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Ti Baknang, ken ti Marigrigan.
dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo si Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.